Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki uwanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigerekerezo rya 29 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda vyibonekeza mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Mu buraruko ibitero bya drone birarimbanyije, ni mu gihe kandi bitangazwa ko mama 23 ikomeje kugenda yohereza abasirikare benshi mu bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi muri Sud Kivu naho muri Uvira FARDC ikomeje kugenda yakira abasirikare benshi bari guturuka mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kudufasha kurabira hamwe ibizindutse biba muri iki gitondo. Mutama waramuketse neza? Waramutse neza bwana mumenyesha makuru. Twaramutse neza Mutama, rero tugiye kurebera hamwe biri kuba mu rwego rw'umutekano. Turaza guhera kuri eta major turebe biri kugenda biba, tumanuke tujye kuri operation mu bice bitandukanye, tujye kuri zone d'operation turebere hamwe kandi brigade zazanywe, turebe compagnie section ndetse na partuni zikomeje gupangwa mu misozi itandukanye. Kuri ubu uratubwira ko umutekano mu misozi itandukanye bimeze gute? Kuri ubu bikomeje bigaragara ko ibintu byakomeye ndetse biri gukomeza kugorana. Nyiramu mwakomeje kugenda mwumva ibitero karabutaka birimo birapangwa n'ibyagiye bikorwa kandi nanone na FARDC ku mutwe wa 23 by'umwihariko no mu bice bya Kisimba. N'ubundi rero situation ihari iragaragaza neza yuko rwose ibintu biri gukomeza kugenda biri kubera mu bice bya Pinga za Warikare. Bigaragara neza yuko birimo birategurwa muri bice bya Meti, harimo haragenda hagaragara mu by'ukuri byinshi binateye ubwoba niko umuntu yavuga. Yego, cyakomeje kugenda haba akavuyo gakomeye cyane ndetse abantu barimo baragenda bapfa urusorongo. N'ubwo ijoro ryakeye rwose hari undi waraye apfuye yiciwe mu rugo iwe muri Uvira. Bigaragara neza yuko mu by'ukuri abantu barimo baragenda bazira ubusa bitewe n'akavuyo gakomeye cyane gahari kawazalendo ndetse na FARDC mu bice bya Kasenga, mu bice bya Kalundu, mu bice bitandukanye. Mu by'ukuri hagiye harimo akavuyo gakomeye cyane, ubwo turababwira uko byaba bimeze. Tuze kurabwira ariko nanone ibijyanye n'uburyo mu by'ukuri umutwe wa 23 nawo ukomeje kugenda utegura atake nyuma yo gufata biriya bice bya Nzibira. ubu n'ubundi nawo ngo urimo uragenda utegura izindi atake karabutaka muri teritwari zitandukanye za Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice bya Warungu, Munyenga ndetse na Fizi. Yego, turaza kandi kubabwira contre insurrection ibijyanye no kurwanya imitwe itandukanye. Turaza kandi kugaruka kuri tactique d'embuscade mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na drone zabiza intelligence surveillance et reconnaissance mu bice bitandukanye. Turaza kandi kugaruka kuri appui logistique ibijyanye no kujyana ibikoresho bitandukanye uko biri gukorwa. Turaza kandi kubabwira dominage coate turebe ibijyanye na victime civile, bijyanye n'abaturage b'abasivili bari kugenda bagirwa ingaruka n'ibiri kuba. Turaza kandi kugirebera hamwe ibijyanye na concentration des forces, guhuza amaboko ndetse no gutegura ibidasanzwe mu bice byanzibira n'andi hatandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na base arrière turebe uko bihagaze. Turi buze kongera kubabwira ibijyanye na sécurisation des ressources turebe uko bihagaze, bigaragaza ko izasarambwe zikomeje kwitegura mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kubabwira formation operation mu bice bitandukanye. Turaza kandi no gukomeza kurebera hamwe ibijyanye na forward arming cyangwa se kuzamura ingufu n'intwaro n'amasasu biri kugaragara mu yihe misozi. Ni mu misozi cyane cyane icungamiye ibi bice by'umurenge. Yego, birimo biragaragara neza yuko harimo imyiteguro ikomeye cyane ndetse n'imisozi ya Uvira
cyane abarundi nibo barimo baragaragara muri iyo situwasiyo yo gukora ikintu cyitwa kuzamura ibikoresho byinshi ndetse na diploma y'abasirikare cyane cyane rero uzamukiye hano kuri sepake ya Gasenga imisozi iteganye nayo rwose irimo iragenda izamukiramo abarundi ndetse n'ibitandukanye. Yego nibyo turaza kubyinjiramo tubiramvure, turaza kandi banywanyi kubabwira ibijyanye na Dino messaging. Iri ni ikoranabuhanga ryo kugenzura ibirindiro byo mu kirere ndetse no guhagarika ibijyanye n'ikoranabuhanga FRS yamaze kuzana. Turaza kandi no kunyura mu makuru akomeye muri quartier zitandukanye. Turaza kubabwira ko abaturage barenga 60 bakekwaho kuba ADF kuri ubu bagejejwe mu rukiko rwa gisirikare kugira ngo batangire baburanishwe kuzabakurikiranweho humvwe ukuri. Turaza kandi kubabwira ko abaturage benshi bahungiye hafi ya base ya MONUSCO nyuma y'imirwano hagati ya Codeco ndetse na CRP. Turaza no kubyinjiramo tubabwira uko bizagenze. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'ingaruka zikomeye zimaze kumenyekana nyuma y'ibitero by'indege byagabwe Mpeti. Turebe uko bivugwa muri eneo za M23 uko bizagenze ndetse no muri societe civile uko bihagaze. Aya rero n'amakuru ari miri arebana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu agezwe muri iki gitondo cyo kuwa mbere kwigenekerezo rya 29 kwezi kw'icenda 2025. Banywanyi nimuze tubane mu buryo bw'iramvuye. Mutama amakuru yacu tuyaherehe. Reka amakuru tuyahere wenda nko mu bice bya Maniema ariko tugenda tubihuza neza n'ibimwe birabera muri Uvira ibijyanye no guserera ndetse no gumetana na Wazalendo akomeje kugenda abantu batekereza yuko hashobora kuza kubamo ibindi bintu bidasanzwe. Nk'ubu za Maniema nta muntu bakekaga yuko hashobora kuza kubamo ikijyanye n'isubiranamo bigatuma mu by'ukuri biba ikibazo gikomeye cyane. Kuva ku wa gatandatu tariki 27 kugeza n'amagingo aya akavuyo gakomeye cyane karimo karagenda karagaragara mu bice bitandukanye. Yego inyeshyamba za Wazalendo cyane izo kwa General Bukuye n'undi zikomeye cyane hagati yazo na FARDC muri Rubutu ngira ngo abantu babyumve neza ni ahantu harimo haragenda hatakwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ama23 kuko niho tagati bafite bitewe n'ibice mu by'ukuri ubona bari kugenda basatira. Harimo n'aramaniye ariko n'ubundi yegeranye n'izi ngizi ubona zirimo ziragenda ziberamo mu by'ukuri imirwano ikomeye cyane ndavuga ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Aho haca hose hari aho ushobora guhita wagera muri za Rubutu nyine cyane iyi route nationale numero 2. Yego ni ukuvuga ngo naho basubiranyemo ndetse biza kurangira umwe akomeretse undi arapfa ku ruhande rumwe. Noneho rero ariko n'amagingo angaya bikaba bifite ikintu cyitwa urunturuntu hagati y'aba basirikare ndetse n'izi nyeshyamba. Ariyo mpamvu abantu muri kumva barimo baravuga ko mu by'ukuri batiyumvisha uburyo Wazalendo gusa ahubwo bikavugwa ko byanga bikunda hari ukuntu harimo haragenda hazamo kijyanye no gutegurwa. Nuko kugeza no mu ijoro ryakeye yego abaturage ba Rubutu bakomeje rwose kwifungirana mu mazu, abandi bamwe bakaba banatangiye guhunga. Barakeka yuko nyine iyi mirwa igenda iba mu bihe bitandukanye hagati ya FARDC na Wazalendo yabagiraho ingaruka. Nk'ubwo ngubwo iyo mirwano yatumye nyine hapfa umusivile umwe ndetse hapfa n'umusirikare umwe ku ruhande rwa FARDC. Ikindi kandi ubu tuvugana umuturage umwe w'umugore yarashwe aranakomereka. Yego Mutama, kugeza ubu rero hari andi makuru adushyikiriye ari kugaragaza uburyo cy'abahoze mu cyama cya M23 bamwe batangiye kwinjira mu gisirikare cya leta batangiye kubona ko bagarutse gukorera igihugu. Reka nabyo tubivuge ubwo turagaruka tujyana ku yindi axe nawe tubwira uko bimeze.
mu minsi ishize mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kugaragara ingendo nshya z'abahoze ari abarwanyi b'umutwe wa M23 biyemeje kwishyikiriza ingabo za leta FARDC. Ibi bikaba bibaye nyuma yuko ubuyobozi bw'ingabo za Kongo butangaje ubutumwa busaba abari mu gisirikare cyitwaje intwaro bari ku rugamba cyase bajyanwe ku rugamba ku gahato bashaka kuvamo ko bagomba kugaruka gukorera inzego za leta. Umusore w'imyaka 24 yahaye ubuhamya itangazamakuru agaragaza uburyo yahuye n'urugamba ndetse yinjira mu mirwano mu buryo atashakaga. Yagize ati: nari nsanzwe ndi umusore usanzwe Goma nkorera mu nzu y'ubukosoroso y'umuvandimwe wanje. Umunsi umwe nari ngiye mu nama rusange y'abaturage, abantu baje bitwaje imbunda batubuza gusohoka, bahise badutwara ku gahato. Ndababwira ko ndi umusatsi, ko nkora ibijyanye n'umusatsi nta bundi buhanga mfite, ariko baranseka bambwira ko byose bizigwa mu mashuri yabo ya gisirikare. Twahise tujyana icyanzu aho twamaze amezi 4 mu myitozo. Uyu musore akomeza avuga ko nyuma yo gutozwa bahise boherezwa mu bice bya Bukavu na Karehe, ariko igihe cyose yari afite umugambi umwe, gushaka inzira yo gusohoka ku rugamba akagaruka ku ruhande rugenzurwa na leta. Yagize ati: aho narimo kubwirizwa ku rugamba nasanze nta nyungu namba ndimo gukorera, no kunyaga abaturage, kunyicisha inzara no guhatirwa gukora ibintu bitajyanye n'inzozi zanjye. Nabonye amahirwe yo guhunga mpita ncika, ubundi maboko ya FARDC hari n'abandi benshi bategereje kuvayo nubwo bigoranye. Ubuyobozi bw'ingabo za leta FARDC bwatangaje ko izi redaction ari ikimenyetso cy'uko ubutumwa bwabo bugera kubo bugenewe kandi ko bukora neza. Colonel Jules Ngango niko yatangaje, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yagize ati: twahisemo guhamagarira bashyizwe mu rugamba ku gahato, abacitse intege ndetse n'abifuza kure ku rugamba ko inzira ziriho. Ni ngombwa kwerekana abaturage ko ingabo z'igihugu atari abanzi babo, ahubwo ari abacungira umutekano. Ibi babikoreshwa mu buryo bwo gusenya burundu imbaraga z'ubwitange intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Colonel Ngoma akaba yongeye ko bazakomeza kwakira ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo ababangamiwe bagaruke bakorera igihugu. Nubwo iyi gahunda yo kwishyikiriza leta igaragaza icyizere cy'amahoro, hari imbogamizi nyinshi zigaragara. Bamwe mu baturage bavuga ko bababaye inshuro nyinshi babona abahoze mu mitwe yitwaje intwaro basubizwa mu buzima busanzwe, ariko hashira igihe gito bagasubira mu mitwe yitwaje intwaro. Marike rero umuturage utuye mu gace kagenzurwa na leta yagize ati: hari igihe babafata bakabashyira mu kigo cyo kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, ariko hashira igihe ukabona ko bongeye gusubira mu mitwe yitwaje intwaro itubangamira. Abakuru b'amadini mu burasirazuba bwa Kongo nabo bagiye batanga ubutumwa bwo gushishikariza gahunda abaturage ndetse n'abari mu mitwe yitwaje intwaro z'umwihariko abari mu zasarambwe kugaruka bagakorera leta. Nubwo hari bamwe bavuga ko izasarambwe nazo zikeneye abandi bantu ndetse hari n'abari kugenda bazinjiramo, biragaragara ko abaturage batarumva neza ikibazo kiri muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Ngaho nguko rero Mutama wakomeza utubwira n'ibindi. Ni ukuvuga ngo mu yandi makuru rero yego ikomeje mu by'ukuri kugenda biba cyane mu bice bya Uvira, kugira ngo abantu bareka wenda tukabinyuramo. Nk'ubu ngubu hakomeje kugenda hagaragara impfu za buri kanya bitewe n'akavuyo gakomeye cyane k'abazalendo ndetse na FARDC. Yego ibintu bikomeje gutera impungenge, ariyo mpamvu tutareka gukomeza kugenda tubibwira abantu uko bimeze, kuko mu bice bitandukanye harakomeza kugenda hagaragara impfu za hato na hato. Nk'ubu ku munsi w'ejo twari turimo tubabwira inkuru y'umuturage wiciwe mu rugo iwe muri Uvira, ariko n'ubundi iri joro byongeye biraba neza mu gace byabayemo. Ni ukuvuga ngo yari umugabo mu by'ukuri mu kigero cy'imyaka iri hejuru ya 60 witwa Bonjoli Ikadudu wo mu bwoko bw'Abavira. Yego yishwe arashwe n'abarwanyi bo mu ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo
n'ubundi baterwa inkunga n'ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ubu bikaba bigaragara neza yuko bashobora kuba bararangije kwinjirirwa n'akavuyo gakomeye, dore ko baba banarekarama byinshi. Yego. Agana mu masaha y'isa 12 gutyo ijya gushyira saa moya z'umugoroba wa joro, nibwo n'ubundi ahangaha muri Kadudu harasiwe neza ku muryango rw'umuturage, ahangaha we baramurasa n'ubundi ahita apfa. Yego. Uvuga ngo amakuru n'ubundi aragaragaza neza yuko uyu mugabo yarasiwe muri quartier ya Kalundu aveni yitwa Kalimbo mu mujyi wa Uvira. Yego. Ndetse ahita apfa ako kanya, birumvikana. Yego. Noneho nagerageje kuvugana n'umwe mu bari bahari cyangwa se mu bagerageje kubibona. Yego. Bavuga yuko mu by'ukuri ari abazalendo baragenda n'ubundi ngo baserera cyangwa se basubiramo na FARDC, noneho igihe babirangije bikaza kurangira binjiye mu bice by'abaturage. Yego. uwo baketse yuko ngo ashobora kuba ari gukorana na FARDC mu kubashyigikira, mu kubarangira aho bari kwihisha, mu kubarangira aho barimo barakorera ubugizi bwa nabi, ubwo bagahita barasa, cyangwa se nanone bakongera kurasa mu gihe cyane cyane bagiye mu bikorwa by'ubusahuzi. Iraswa rero mu by'ukuri ryongeye kumvikana nanone hafi neza y'itorero rya WTM Sepak ya Gatenga. Yego. Ahangaha n'ubundi harasiwe undi muturage, kandi no kuwa gatanu hari harasiwe undi muturage. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, gusa umwe aracyari kwa muganga, bigaragara ko ariko nawe ubuzima bwe mu by'ukuri navuga ngo ntabwo bumeze neza, ntabwo byoroshye, ntabwo tuzi neza yuko ashobora kuba yaza kugira gute gukira. Yego. Dukomeje rero n'amakuru tukajya mu gisata kirebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turababwira ko kuwa gatanu kwigenekerezo rya 27 ukwezi kw'Icyenda 2025 urukiko rwa gisirikare rwa Gami zone ya Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru rwasubukuye urubanza rukomeye rurimo abantu 63 bakekwaho kuba abarwanyi cyangwa se abafatanyabikorwa b'umutwe wa ADF Allied Democratic Force. Urubanza rwatangiye kuwa mbere ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'Icyenda 2025 rukaba rutanga icyizere ko ubutabera bushya ibikorwa by'iterabwoba n'ibyaha by'intambara bimaze imyaka myinshi bitana ubuzima bw'abasivili mu bice bya Beni na Rubero. Abari imbere y'urukiko ntibakomoka mu gihugu kimwe gusa, n'abanyekongo, abanya-Uganda ndetse n'abanyatanzania, bose bashinjwa uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi, iterabwoba no gufasha umutwe wa ADF mu bikorwa bihungabanya umutekano. Mu byaha baregwa harimo kwitabira umutwe w'inyeshyamba cyangwa se participation en mouvement insurrectionnel, iterabwoba ryifashishwa ikoranabuhanga, terrorisme et financement du terrorisme, ibyaha by'intambara crime de guerre, gutoza no kwinjiza abana mu gisirikare enrôlement d'enfants soldats, ndetse ibi bikaba biri kugenda bigaragaza ko hari ibimenyetso bikomeye bishobora gutuma ibi byaha bibahama. Si abarwanyi gusa bagejejwe imbere y'ubucamanza, hari n'abandi bashinjwa kuba barafashije ADF mu buryo butandukanye, harimo gutanga amakuru y'ubutasi, gushyikiriza ibiribwa cyangwa ibikoresho, ndetse no gufasha abarwanyi kwinjiza abaturage mu mitwe yitwaje intwaro. Aba rero bakaba baragejejwe mu rukiko, bikaba rero bigaragaza ko ubutabera bushya buri gutangwa. Urubanza ruri kuba mu gihe mu gace ka Ibeni na Rubero hakomeje gushegeshwa n'ibitero bikomeye by'umutwe wa ADF kuva muri 2020 kugeza ubu. Abaturage baho bahora mu bwoba, benshi barahunga, abandi bakaba
barataye ibizabo kubera ubwicanyi bukomeje kugenda buba nkuko biri kugenda bigaragara, bakaba batangaza ko babayeho nabi mu buzima bubi. Abashinjacyaha basobanuye ko ibi biganiro by'urubanza ari ingenzi cyane mu guca burundu ubufatanye hagati y'abaturage n'imitwe yitwaje intwaro, kuko kenshi imitwe nka ADF ikorera ku butaka bwagutse bw'amashyamba ariko ikagira imbaraga zo kugira ibikorwa bibi ikora. Urwego rwa gisirikare rukaba rero ruri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza. Nubwo bimeze gutya muri ibi bice, hari andi makuru n'ubundi agaragaza ko abaturage b'Abanyekongo bari mu bibazo bikomeye, aho Njugu ku igenekerezo rya 28 kugeza no kuri uyu wa 29 ukwezi kw'icyenda, abaturage benshi mu gace ka Njugu mu ntara ituri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye hafi ya base ya MONUSCO. Bikaba rero bibaye nyuma y'imirwano ikomeye yabaye hagati ya CODECO, Coopérative pour le Développement du Congo, n'undi mitwe witwa Convention Révolutionnaire Populaire uyo CRP uyoborwa na Thomas Rubanga. Amakuru yemezwe n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano muri aka gace aravuga ko kuwa gatandatu kwigenekerezo rya 28 ukwezi kw'icyenda, abagabo bitwaje intwaro bakomoka mu gace kitwa Nyampara bateye ibirindiro bya CODECO. Abari muri CODECO nabo bahise bishyira hamwe barabasubiza, bituma imirwano ibikaze mu buryo budasanzwe muri aka gace ka Njugu. Abaturage bahunze bavuze ko imirwano yageze mu midugudu irimo ahitwa Gabara n'ahitwa Walu, aho amazu menshi yasenywe n'inkongi. Aho imirwano yanyuze hose harimo ahitwa Tuba, ahitwa Shaba, ahitwa Nyampara, ahitwa Charu, ahitwa Robi, havuzwe ibikorwa byo gusahura no gutwika bizafasha indi ntera. Abaturage basobanura ko abasirikare baje baturutse mu bindi bice by'ahitwa Njugu baragiye inka, amatungo magufi ndetse banatwara ibijyanye n'imyaka bari barasaruye. Umwe mu baturage batanze ubutumwa yagize ati, ntacyo twabashije kurokora, twarirutse tuburaho tujya, basahura ibyo twari dufite byose, none ubu turi hano mbere ya base ya MONUSCO tudafite aho kuba. Imirwano ikaba yaramaze amasaha menshi. MONUSCO ikaba yaratangaje ko ku cyumweru kugenekerezo na 29 yatabaye abaturage batatu bari bakomeretse muri ibi bitero, no barimo umukobwa w'imyaka 13 bagijwe mu mubisi wa Bunia, bakaba bari kuvurwa ndetse bari kwitabwaho. Umuyobozi umwe muri MONUSCO yabwiye Radio Okapati, twatabaye abasivili bakomerekeye mu mirwano, ubu turi gukomeza gukorana n'inzego zose kugira ngo turinde abaduhungiyeho. Hari amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko imirwano yabaye hagati ya CRP na FARDC, ariko abayobozi b'aka karere bakabihakanira, bakavuga ko abateje umutekano muke ari abarwanyi b'abakodeko. Umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze yagize ati, nta ngabo za leta zivugwamo, ni CODECO yashegesha abaturage bacu, basenye amazu yacu kandi tugomba kubishyira ku murongo. Izi mvururu zikaba zerekana ko amakuru y'imirwano muri turi akomeje kugenda afata indi ntera. Nyuma y'imirwano, abantu ibihumbi by'abaturage bahungiye hafi ya base ya MONUSCO iri ahitwa Jina, aho abaturage bavuga ko nta mutekano babona mu midugudu yabo. Kuri ubu bakaba bavuga ko basenyuwe, bari mu gahinda gakomeye. Imirwano yerutse ikaba igaragaza uburyo intara ituri ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke biterwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo CODECO na CRP ya Thomas Rubanga, maze igihe kinini igaragaza ko ihanganye n'ubutegetsi ariko ikabangamira bikomeye abaturage ku giti gira intangere. Mutama wakomeza ukatubwire biri kubera mu Minembwe, naho hari kuvuga ihungabana ry'umutekano nyuma y'uko hagejejwe abasirikare benshi b'u Burundi. Kugeza ubu watubwira ko byifashe gute? ngo cyane cyane birimo biragaragara neza yuko muri ibi bice naho hakomeje kugenda hagaragara ikikango gikomeye. Yego, kugira ngo mwumvishije uburyo ki wenda nko muri teritwari za Warikare hakomeje kugenda hagaragara ikijyanye n'ibitero birimo birakorwa by'indege. Aho ngaho rero harimo haragenda hategurwa mu buryo butandukanye ibitero, kubera yuko ngubwo mw'ijoro ryakeye biravugwa yuko ku mugoroba wa joro harandinze cyangwa se haciye indege mu kirere, indege ya drone, abaturage bakabona neza yuko ngo ari indege yari irimo ishaka amakuru. Yego, ayo makuru kandi none urumva ntabwo byanga bikunda ari amakuru yo gukoza ubusa, kubera yuko nta makuru avuga yuko ahantu byanga bikunda ngo hagomba kugabwa ibitero, kuko umutwe wa 23 wagenda ugaragaza kenshi yuko uri kwategurira nawo
ngira ngo bigendana neza no gufata biriya bice bya Nzira ndetse n'iki kibuga cy'indege cya Minembwe. Biramuko FARDC n'ubundi wo kuzabwa bitero ndetse na ya myiteguro y'abarundi bamazemo iminsi bikaba bisa naho ngo imaze kugera ku musozo niko navuga. Cyakoze ngo bategereje bimwe mu bikoresho birimo birazamurwa n'ubundi biherutse guturuka Bujumbura, byaba bitwagabukagaho tubwira abantu ubwato bwaturutseyo buciye n'ubundi muri Tanganyika, bikanavuga ko hari n'ubwari bwavuye muri Tanzania. Ubwo rero mu by'ukuri abaturage bafite ikitango baravuga bati ese turaza guhungirayo biraza kugenda gute, ariko nyine nanone ku rundi ruhande wavuga yuko ikikango bafite si ukuvuga ngo ni icya FARDC gusa, ahubwo n'aba 23 biragaragara neza yuko iri gutegura imirwano simusiga n'ubundi bo baba bavuga yuko rero ngo bashaka gukiza abo banyamurenge barimo baricwa umunsi ku munsi. Kitana kintu bigeze babikoraho kwa Wazalendo. Nibyo kugeza ubu ku mbuga ngurukana bumenyi hakomeje gucicikana amakuru avuga ko kuri ubu bintu bitameze neza nyuma yuko Wazalendo igabye ibitero bikomeye mu bice byahitwa Ngenzi muri grupo Makipupu, mu bice byombi birereye muri secteur ya Intobwe mu territoire ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Byahinduye isura kuva mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icyenda nibwo amakuru yagiye agaragaza ko ahanini hari gukora ibidasanzwe bikorwa n'Abazalendo ndetse n'ingabo za Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bateye uduce turimo Mibunda muri secteur ya Intobwe haba imirwano ikomeye. Byavugaga ko umutwe wa twirwanaho na 23 ari byo nabyo byari byabanje gutera ibirindiro by'Abazalendo birahitwa Ngezi, abiri ahitwa muri Kupipupu bivamo urugamba rukomeye. Amakuru akomeza avuga ko abahamya b'Abazalendo bikanze muri Nyangezi bararasagura amasasu menshi, bituma abandi bo muri abice nabo barasa ibidasanzwe. Kuko aya makuru akomeza bivuga urusaku rw'imbunda ziremereye zumvikanye mu nkengero za Kipupu nahitwa mu bisambu byo muri Rwitsankuruku n'ahandi. Nkuko bigaragara ni mu girero umwe muri MRDP twirwaneho nawe yemeje ibya makuru agira ati umutwe wacu ntawo wateye kandi ntiwatanatewe, ariko mu ijoro ryaraye rikeye rishyira kuri uyu wa gatatu twumvisha urusaku rw'imbunda nyinshi aho imirwano yumvikanira mu bice bigenzurwa na Wazalendo n'ingabo za Kongo. Yakomeje agira ati bariya baduhanganye bari kwikanga bakarasa n'ibibunda binini, ni ibintu bikomeje kugenda bifatira intera. Bakaba rero bavuga ko uyu umutwe wa Wazalendo uri kurasa wikanga. Amakuru aravuga kandi ko ku cyumweru mu ijoro ingabo z'u Burundi zari zasesekaye mu ntera ngufi hafi na Kipupu ahazwi nko kuri Poezero, hari ibirindiro bikaze bya Wazalendo na FARDC. Ibirindiro bikaba rero barabigezemo baturutse ahitwa Bibogobogo, aho bari basanzwe bakorera nyuma yuko bavuye Burundi bakaza rero gushinga ibirindiro ahangaha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu biravuga ko n'ubundi ikomeje imyiteguro ikomeye ishobora kuza kuvamo imirwano igihe icyo ari cyo cyose, bitewe n'uko bamaze kwakira amakuru agaragaza operasiyo zikomeye ziri gutegurwa. Mutama ni ibiro biri kubera mu Kipupu, watubwira n'ibindi? Bikomeje kugenda bifata intera kuko nk'ubwo ngubwo muri ibyo bice hari hakomeje kugenda havugwa imirwano kuva ku munsi w'ejo, ariko ubu n'amagingo ayangaya arimo aragenda havugwa imirwano. Ni imirwano kandi nakubwira yuko bwana menyeshamakuru irimo abasirikare b'inzobere muri iyi ntambara, kubera yuko abavuye cyane cyane ku myitozo y'umutwe wa 23 bose boherezwa ahangaha. Ikigero kinini rwose cyoherezwa ahangaha, kandi babizi yuko ni abasirikare barimo abahoze mu gisirikare cya FARDC baza mu banda ya FARDC. Bigaragara ko intambara iri bukomeze, bikagenda bigahurirana nanone n'abasirikare ba FARDC bigeze kurwanira ahitwa Ishasha, kugira ngo babyibuke intambara yigeze yaba ari nayo yatumye ikomeza gufata intera kugeza igihe bagereye muri ibi bice bya za Goma na Zaire. Aba nabo ngo baje
baramutse bariye karungu kandi nabo bigeze gushegesha cyane mu 2023 bishobora rero mu by'ukuri kuza kuzamura umwuka mubi w'intambara ikomeye cyane ndetse bakaba baza kugira gutya akagira usumikuni. Turakomeza rero kuyanga amaso tubabwire mu by'ukuri ikiza kwiyongeraho. Gusa n'ubwo ngubwo uko nari ndimo mbibabwira nyine hakomeje kugenda ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko General Gasita yavuzwe n'abazalendo, bamwe bakavuga yuko leta ntacyo yabikozeho ariko kigaragara hari icyo yabikozeho kubera ko General Gasita yari amuvanye. Ibibazo byatangiye gutuma abasirikare ba FARDC bava mu by'ukuri mu ngamba bagahunga bagateruka igisirikare. Akazi gakomeye cyane rero ka military police ya FARDC katangiye. Ubwo hari abasirikare bagera kuri 2 yego bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo ufite ipeti rya kapiteni ndetse na mugenzi we ufite ipeti rya serija bakiyomoyeho bavuga yuko basanze ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse na MRDP twirwaneho. Abo ni nyuma yuko nyine ngo buri kateze nari gasita ngo yanzwe ariko ngo n'ikintu bigira icyo bikorwaho. Abasirikare rero ni kapiteni witwa Gakunzi ndetse n'undi ufite ipeti rya serija tutabashije kumenya izina rye. Yego bombi rero nk'uko amakuru angera bivuga bavuka n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byanatumye abazalendo bamwe batangira kuvuga ngo abangaba n'ubundi bari za maneko, bakaba kandi ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Turabyumva nyine ibyanga bikunda nabo bajyanye amakuru akomeye cyane. Ubwo bagiye ku mugoroba kwa 22 yego kwezi kwa 9/25 nibwo banakiriwe n'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho bakirirwa ahitwa Inyangezi mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Bukavu, mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Ariko umuntu yavuga yuko umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo wimukiye muri Uvira. Ubwo rero bumva ibintu mu by'ukuri bikomeje kugenda bifata intera ku rwego rwo hejuru. Amakuru arimo aragenda yererekanwa wava mu by'ukuri muri 20 nako muri wazalendo na FARDC bakajya muri 23 banajyanye kandi imbunda zirimo AK-47 ndetse ngo n'izindi ntoya na za grenade. Urumva bajyanye n'ibikoresho rero. Hari n'abandi rero ngo bari kubitegura FARDC irebe nyine ubwo ngubwo birumvikana itegura n'abo bakunda kwita abagambanyi babo nyine munsi ku munsi. Yego reka dukomeze n'andi makuru. Aho guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho n'ihuriro rya FC rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, Bwana Patrick Mbusu Bwangwi Nshombo yagaragaje ko hagiye kubaho impinduka mu miyoborere y'intara no mu bice bitandukanye bizigaruriwe n'iri huriro. Ubwo turagaruka kutubwira n'ibiri kuvugwa mu Minembwe. Yagaragaje ko iyi miyoborere igamije gufasha umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubona itandukaniro ry'imiyoborere myiza no kugira uruhare mu bimukorerwa. Ati tugomba gutangira kuyobora igihugu mu buryo butandukanye uhereye ubu, kandi ibi bizakomeza. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazabona ubwabo uburyo umutungo wa rubanda ucungwa. Yakomeje ibi agira ati ibi bizatuma abaturage bose batakiri mu maboko ya guverinoma ya Kinshasa babona uburyo intara zimaze kubohorwa mu maboko y'ubutegetsi buyobowe, kandi bizadufasha kugera kuri byinshi. Dufite imiyoborere mishya igamije impinduka mu gihugu cyacu. Aho rero yakomeje avuga ko ibi akaba yarabigarutseho mu nama y'uko mu minsi ishize abayobozi b'ihuriro rya FC bagiranye inama igamije kunoza imiyoborere mu bice biri mu maboko yaryo ndetse n'uko leta ikwiye
kuyoborwa muri rusange. Busso yashyizweho mu kwezi kwa Kamena 2025 asimbuye Emmanuel Birato Rwihimba uherutse kugirwa umuyobozi muri AFS ushinzwe uburezi, igenamigambi ndetse n'ishoramari. Busso yarasanzwe ari umushoramari ukomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umunyapolitike. Yabaye umuyobozi wa sosiyete zitandukanye z'ubucukuzi bwa mu by'agaciro, yabaye umunyamuryango w'ishyaka AFDC Alliance des Forces Démocratiques du Congo ryashinzwe na Modeste Bahati Lukwebo wabaye perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva muri 2021 kugera muri 2024. Mu mwaka ushize Busso yiyamamarije kuyobora Kivu y'Amajyepfo nk'umukandida wa AFDC, umwanya wegukanywe na Jean-Jacques Perusi Sadiki. Bikaba rero ibi kuri ubu biri kugaragaza imbaraga zikomeye agiye gushyira muri ibi bikorwa. Mutama, watubwira n'ibiri kuvugwa mu bice bya Minembwe? Mutama, uratwumva? ndakumva bwanamenyesha makuru. Yego, ndagira ngo utubwire ibiri kuvugwa mu Minembwe bizifashe gute? Ibice bya Minembwe n'ubundi ikinuzibake n'ubundi byakomeje kugenda bibera Gikupu, kuko n'ubundi ni ibice mu by'ukuri umuntu yavuga yuko bituranye, ariko bigakomeza byiganzamo cyane cyane ibijyanye n'imyiteguro y'igisirikare cy'u Burundi, cyane cyane kubera ko igisirikare cy'u Burundi nicyo gifite abarwanyi benshi muri ibi bice, ngira ngo banamaze igihe bagiye bakora operasiyo zitandukanye zo kurwanya imitwe bivugwa neza yuko irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ariko noneho ngira ngo wakomeje kugenda wumva bifite aho bihuriye n'abasirikare barimo baragira ngo baturuka ngo muri 2023 niba bashaka kwinjira ngo mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone bakaba abenshi bari gukorera imyiteguro hano mu misozi y'Umurenge. Ndavuga ko rero abarundi batangiye kuvanamo impunzano bakinjira mu baturage rwagati kugira ngo bakore ubutasi karabutaka. Biravugwa rwose kubera yuko nka mu gitondo cya kare mu masaha y'isaa 10 hari ingo zigera muri 3 basatswe, bagendaga ngo bagendanye n'abasirikare ba FARDC bo urumva byanga bikunda hari uko batemerewe muri ibyo bice nyine bitari byatangira kugenzurwa mu buryo buri totali n'umutwe wa 23 bakinjiramo bagasaka abaturage. Gusa kugeza amagingo ngaya amakuru aravuga yuko bamaze gufata abasore bagera kuri 3, ariko tutaramenya neza niba koko ari abo muri 23, kuko abaturage bagenzi babo baravuga yuko bose ari abana babo bisanzwe. Vuba Uvira, ariko nanone wakwibuka yuko bakomeje kugenda banasohora abasirikare benshi cyane. Ejo bundi basohoye abasirikare 7,000 bazwa special. Urumva rero byanga bikunda ashobora kuza kuba ikintu cyitwa imirwano. Ubwo rero wenda twakwinjira muri Uvira noneho nkabwira uburyo ki abaturage bamwe batangiye kuvuga yuko ngo bari gutabazamo 23, ubwo ariko ni abayishyigikiye mu by'ukuri ukurikije uko bimeze, mu gihe abandi batayishyigikiye barimo baravuga ko bagomba mu by'ukuri gutabarwa ngo na FARDC, kubera ngo abazarendo bakomeje guteza imyivumbagatanyo mu mujyi. Ariko nanone nabyo bikagenda bishimangira ko harimo haragaragara imyiteguro y'imirwano karabutaka. Yego, tubwire Mutama. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana byabaye ibindi. Bamwe mu baturage banatangiye rwose gutanga ubutumwa. Hari umwe mu baturage uherereye muri Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, mu gice n'ubundi kigenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yego, gutya yandika ubutumwa arabutwoherereza, ndetse yewe nabonye yanagiye abwoherereza mu buryo bugiye butandukanye ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nubwo atashatse yuko mu by'ukuri amazina yatangazwa. Ariko yagize ati, ino iwacu abantu bakomeje kwitwa umunsi ku munsi. Ati barimo baricwa na wazalendo, ngo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR na FARDC.
noneho arangije aravuga ati uretse kandi kubica ngo mu masaha y'ijoro barimo barabambura bakabambura ibirimo amatelefone ngo cyane cyane ngo abawazalendo amafaranga ngo ndetse n'ibindi bintu by'agaciro. yego uyu muturage kandi avuga ko nanone ngo yaba ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge ababwira n'abandi kuko uyu nguyu we ngo yambwiye ibyo ngibyo ngo kugira ngo numvishe yuko ntaho abogamiye ari kuvuga ibyo ari byo ubwo nanimubajije uko bimeze cyangwa se ubwoko arimo kuko hari ababigenderaho cyane ambwira ko ari wo mu bwoko bw'ababwira ariko ngo adashaka kugira icyo abivugaho n'amazina ye yanga kuyatangaza ndetse avuga ko ahantu bikomereye cyane ngo ari muri iyi nzira ivuye ku kibaya cya Rusizi yinjira mu mujyi wa Uvira ikorwamo rwose ubugizi bwa nabi bwo ku rwego rwo hejuru. uyu nguyu rero agatabaza ngo abo mu mutwe wa 23 bigaragara neza yuko batangiye gutekereza yuko hashobora n'ubundi kuba hagiye kuba intambara ko baravuga bati wenda Goma na Bukavu barahageze ntabwo tucyumva abantu bavuga nubwo bamwe banavuga yuko nyine mu bice umutwe wa 23 ngo ugenzura utapfa gutangaza buri kimwe bamwe barabivuga ngira ngo urabizi. yego akavuga ko rero ahitwa muri Kiribura quartier ya Kavimvira Karundu ahitwa Shishi ndetse Senga ariho birimo bigenda bigaragara ariko byagendana n'amakuru tugenda tugira byo ukabona ko byanga bikunda harimo ibibazo bikomeye cyane ahitwa za Murongwe ndetse na Ndimba ngo bikomeje gufata intera. Urumva rero ko ibintu bigiye kurushaho gukomera nimba abaturage batangiye gutabaza inyeshyamba bwanamumenyesha amakuru. yego mbere yuko nyine uri buze kutujyana no mu minembwe na Mikenke na Rugezi ukatubwira ibiri kugenda biba ndagira ngo twemerere tugiye kubijyanye na Kisekedi uvuga ko yahuye na Eric Prince. uyu ni umuyobozi wa Black Water bivuga ko bari mu mipango mishya n'ubundi ishobora guteza imirwano ikaze mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni son excellence Felix Antoine Kisekedi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahuye rwihishwa na Eric Prince umunyamerika washinze umutwe w'abacanshuro yise Black Water. aba bombi bahuriye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Kisekedi yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Eric Prince asanzwe afitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano yo kuyifasha gukusanya imisoro ituruka mu biyagaciro ndetse no kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. gusa amakuru avuga ko yanohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abacanshuro abanyakolombia mu rwego rwo gufasha iki gihugu guhangana n'umutwe wa M23. Kinyamakuru cyinjira inkuru ziremereye za politiki Africa Intelligence kivuga ko ubwo yahuraga mu ibanga na Kisekedi intego y'umuhuro wabo yari yo kuganira no gusuzuma ibigomba gukurikirana amasezerano ibasinyanye mu kwezi kwa 12 muri 2024. iki gitangazamakuru kivuga ko ari amagambo uriya mugabo usanzwe utunze za miliyoni z'amadolari ya Amerika yifuza kwegukana isoko ryo gusana indege z'intambara z'igisirikare cya leta y'intwaro rusange ya Kongo FARDC. ni isoko rero risanzwe rifitwe na sosiyete ya Gamia RDC yo muri Bulgaria yari yaranafashije Kinshasa kuzana abacanshuro b'abanyaromania batsindiwe Goma na M23 mu ntangiriro z'uyu mwaka. iyi ni sosiyete kandi niyo icungira umutekano zimwe mu ndege za FARDC ndetse bagakurikirana n'ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'izi ndege. amakuru agaragaza ko raporo y'impuguke ya Loni ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamira iteganya kurangiza imikoranire ifitanye na leta ya Kinshasa bitarenze mu kwezi kw'icyenda. gusa bivuga ko hari bamwe mu bacanshuro bayo babarirwa mu 120 bakiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gusana indege z'intambara za FARDC na drone. kuri sosiyete ya Frontier Service Group FCG ya Eric Prince isanga ari umwanya wayo gusimbura Agamira
kugira ngo abe ariyo izajya isana ibikoresho bya gisirikare by'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse no guha imyitozo brigade ivanze y'ingabo za kiriya gihugu nk'uko bitangazwa. Amakuru kandi avuga ko FCG inashaka gutanga serivisi z'ubwubatsi rusange n'inzego za gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyigikira intambara iki gihugu gihanganyemo n'umutwe wa M23 nk'uko biri kugenda bigaragara. Bikaba bivugwa kandi bikemezwa ko hakomeje gahunda ikomeye yo kugira ngo aba bacanshuro baze batange umusada ukomeye kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze imyaka irenga 3 iri mu ntambara ikomeye n'umutwe wa M23. Mutama rero ngayo nguko wakomeza ukatujyana mu Minembwe, Mikenke, Rugezi hose ukatubwira ibiri kubera mwabira bice vyegereye Fizi. Nuko kumenyesha makuru bikomeje kugenda mu by'ukuri bifata intera, niko navuga ngira ngo twari turimo duherutse kubabwira amakuru y'ibyakomeje kugenda biba cyane cyane hano muri Gipupu ndetse n'ibice bitandukanye n'ubundi by'Umurenge, Minembwe ndetse na Mikenke, tutibagiwe nyine na za Rugezi. Ubu rero biracyakomeje kugenda bifata intera kubera yuko nko mu gitondo amakuru yazindutse n'ubundi angeraho aravuga yuko FARDC ndetse n'abafatanyije Wazalendo FDLR ingabo z'u Burundi nabo n'ubundi ngo bongeye kwinjira mu duce twahitwa Ibunda, ni muri segiteri ya Itombwe. Ni kundi munsi ubwo binjiyemo ko no mu minsi yashize nuko byari bimeze, gusa bikavuga yuko ngo hari umurongo muremure batigeze barasa, ariko ngo bigaragara neza yuko n'ubundi bari kugenda bikusanya bajya kwinjira mu bice abashyamba bagomba guteguriramo imirwano ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibi biranagenda binahura kandi nanone n'imyiteguro y'umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho. Bivugwa ko muri ibi bice baherutse kwakira umusada ukomeye w'abasirikare baturutse Bukavu ndetse na Goma, bikavuga ko cyane cyane ngo hashobora kuba haza kongera kurima imirwano ikomeye cyane muri izi nkengero za Gipupu mu bice bya Rusamambu ndetse n'ahitwa Rwinsankuku n'ahandi, ukurikije uko ibi bice birimo biragenda bitegurwa imirwano kuri buri ruhande. Ubwo rero situasiyo irumva irakomeye cyane muri teritwari zitandukanye z'intara y'Amajyepfo. Mutama reka tugushimire cyane. Murakoze cyane bagana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri Mbonesha Kure imwe Rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kuri wowe dukurikiye bwa mbere, tugusabe witushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha Astra Vista.